The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngwemukele elihlelweni Sive Siyatfutfuka lihlelo mbukelelo latiko ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako even Eswatini. Libito lami nginokwazi ngwakadlamini njengokwethembisa mbukeli evikini leliphelile namhla sikulethela sicephu sesibili semlandvo wakhona Etjendlovu isikole lesikhulu lesakhiwe khona kaLawuba eshiselweni ngayo lolona lisito lembube yemaswati. Sitawuphindze futhi Sive mbukeli lichaza leladlalo liphini landvunankulu imphungathuli dladla kanye futhi nabo baka Micro Projects njengoba utobona mbukeli ukuthi lesikolo sakhiwe kabusha ngetinyanga letimbili. Mbukeli asingene elihlelweni. Wena utankhuluma ngitsini Etjendlovu masema fula sikora chito siyoya mishaya tikiti siyoya mishaya tikiti. Njengoba bekuvediwe evikini leliphelile ukuthi lesikolo sakhiwe kabusha ngelisito lwengenyama inkosi Mswati wesithathu kulandzela ukuthi bafundzi lababili labe bafundza kuso baphume phambili emncintiswaneni wabo wekubhala tindzatshana ngako kuguquguquka kwesimo selitulu nekuthi singagwemeka kanjani. Lapho khona labafundzi baphuma phambili lapha eSwatini base bayomelela live kaSadak. Kuthiwa munye walabafundzi Dzadze noNduduzo Ndwandwe yena waphuma phambili velonke wase uyochudzelana nabo zakwabo kaSadak ngeminyaka wa 2014 lapho khona nakwetfula lomhlomelo wekuthi uwinile emhlanganweni wakaSadak silo semhlaba besikhona kuwo samjabulela kakhulu ngekuthi aphakamise umjeka welive. Kanti futhi sitawukhumbula ukuthi lesikolo sakhiwa cishe ngetinyanga letimbili nje kuphela ngibo baka Micro Projects kulandzela ukuthi kucashwe ama-constructors lasihlanu nje kuphela. Umnumzane Mandlenkosi Mandeki Fakudze losakhamuti sakuLawuba lesidzala lesineminyaka leng-94 lonyaka njengoba sisatalwa ngeminyaka wa 1931 uthi umlandvo wokwakhiwa kwalesikolo lesincane saseTjendlovu uwati kusuka nekuhlala kwawo. Umnumzane Fakudze uthi lesikolo sakhiwe phakelweni lenkosikazi yenkosi Somhlolo ulazikalala ulamnini wasekhuzeni. Umnumzane Fakudze usichazela kabanti ngelichaza ladlalako naye njengesakhamuti lesidzala senkundla yakumetfula ekutheni sigcine sakhiwe lesikolo saba yi-high school. Lokuthi kuze kube sikolo kwakunebahloli ke la letikhodlwana leti la Jerusalem kunebahloli ukhona nje umhlolo wakhona babathi Nqungu abehlala khona eJerusalem ke azowathanda lapha kaSimelane ekaPetros Simelane asonta lapha naye lo Nqungu wase uyabona ke Nqungu hayi kunene njoba la esontweni lapha bangacathula abantwana la baqale bacathule kwabonakala ukuthi ke kuloko kucathula bacathula ke vele bese kwangeniswa lokwabantwana ukuthi libathisa khona kufunda khona kwahamba ke vele ngalokucathula kwakhona kwase kuyashintsha ke lapho ke kwase kuyengeteka labo khona nje abantwana noma bakhona lapha ngathi lo Madam Dukuza lwamcibili na Madam Shabangu umsamtasenga wamagala na Madam Fakudze lo magodo wakwizigwili ibo ke wangena nje ku stand 2 lawa stand 3 bacathula sekuyenteka ke bekunene umntwana inkosi Impithi umntwana inkosi wamancanda la ephakelweni sekufika inkosi ke phusheni kuye
umntwana enkosi ithi inkosi sobhuza hey inkosi lapha le nithi niyakwenta lapha ngokucathula kwalabantwana ngeke nikhona hambani icele fakude la intasesikole lo wala umsama kanganjobo lo wakhe la intasesikole uthi asiphakamisa lesikole uma umntwana enkosi esavuka akabona na inkosi ekhuluma ithi angiyocela fakude la uthi asiphakamisa lesikole wasukucela kumnakethu uGuligwili uthi akathi ongicela la ekhaya ngifika lapha kumntwana enkosi ke umntwana enkosi ke athi hey fakude ngiyabonga ukuthi ungihloniphe lokuthi ufike la kimi nami ngithunyiwe akukho nje ukuthi kusuka la kimi ngithunyiwe lapha inkosi ithi kimi angitokucela la utawuphakamisa lesikole ithi ke lama inkosi sengakhuluma ukuthi ngiyophakamisa isikole mina ngilala lapha sesihlahla sengasiphakamisa ukuthi isikole uthi cha phela sengintalele ngithunywe kona ngichaza kona la kuwo lithi ke lami inkosi uma ngaba njalo ngeke iphelele phela la kithi sobabili ukuthi cha phela nazi njengoba ngithunyiwe sengikuhlelile sengitakuhamba nawe ngiyayithula emphakathi inkulumo kwathi ngakusasa ke vele wathi ke vele asehle siyale emphakathi ke uyayithula ke lenkulumo bayabonga ke labanye ithi ke lami hawe nibongani ngoba kusasa kuyawuthi naso kukhona lokwenteka bese kuba nesonto bathi hawu ngeke ngoba phela sisonke la kwahamba ke kubasho njalo kumntwana enkosi sengithi mina bekunene nyalo njoba lesikole sesinemalanga vele solo sagida ndawonye abese sicela la kufoke Nomzane Mandeke ufakuthe uthi tikolo talapha eSwatini tatigcina ebangeni leliphansi laka standard 6 njengoba uthi naye wagcina kuleso sigaba la kangwane nje lokufunda phela thina lemfundo besaqina standard 6 iJerusalem egcina u4 iNyuvesi egcina u5 siqede emhlosheni standard 6 sesiqedile iBA manje ke mina ngagcina la eNyuvesi lesikole ukuze siphakame angamane ke ngiye letiko letemfundo lapha ehlangana kwakusenadlomo ke la mphathi wetemfundo singaba namadoda ke nangifika le bakuthi umba ndoda kwenze njani uthi hawu sisuke Etjendlovu la ngitokucela nduna lokuthi umane kube full primary lapha igcwalise la ngoba solo sagida la ku4 umane sifake lo 5 ibhalase le primary athi ke lo Dlomo bokuphi sonke lesikhathi ngoba lesikole ngakudala saphakama ngale ndlela engivukhuluma ngayo kulungile ke sekukhona lokwentile ngithi ke mina seyikhona iblokwana lengiyentile lapha kumane ngikhulisa ngaklasana ukuthi na uvuma kumane kungene lo 5 athi ke hamba uphakamisa iclass ebelinye ngidamfaka lo 5 nje nakuvula unyaka nje ndakufakela vele kube njalo buye lapha ngiphakame le class ngiphakamise iclass avela amfake lo 5 ahlala umnyaka waba munye untase inyanga yaba inyathi mina ayiviki la 1 week ngathi mina hey lokumadima ngathi ngilele la wathi baba mntana inkosi njobe kuthumile ngibonga lokuthi wemukele konke lokho kodwa kufuneka umuntu omduna la abe nguprincipal la ngoba bekuheda umake la umka nangu lesilota abela amathendeni ibese kufika lo mcabango la kimi ukuthi hayi khona ukhona umfana la umshana wa Hayinzi lapha eNyuvesi
umakuwe bathe ufundela ebuthishela so uphasile uthi sekucedile ngithi hayi khona angihambe ngiye kuye ngiyocela lo mntwana nangifika lapha kuShongwe athi hawu sakuthi ngabonga kakhulu kule nto likhulumako kodwa umane sebamisele kaBhenkosi ekukhanyeni lo mntwana manje bengingabonga lokuthi abe la eJudan cha ngithi mina Shongwe akuhluphi ke lokho njengoba ungivumela nje ngaphindela khona kuDlomo uthi Dlomo bengicela ukuthi manje kube ngumuntu asengaphela umuntu utaba nesithunti lapha kubantwana ukuthi ubabe usonomfathi bafundise kahle lapha kuhlonipheke athi Dloma hayi akuhluphi ngidakwenza isenjebule saswe ngithathe lo ngimise le ngimthathe lo abuye ukuthi lapha abuye ke lo mfana nabuya la kuqhubeke ukufunda bese ngithi ke cha makosa kude kakhulu isikole sosihleli ngakulokunye umnumzane Mandeka ufakuthe usilandzisa kabanti ngekuthi yini lichaza ladlalako njengesakhamuti kude kuthi lesikole lesincane saseTjendlovu sigcine sesiyi-secondary school ngemuva kokuthi asitakale u-REO wangaleso sikhathi lathi ngumnumzane Mayisela. Ngicela isecondary yalo ngoba le primary seyiphasile ngicela isecondary asiphindele eBudlomo nangifika kuDlomo athi Dlomo alright kulungile nyalo ke bita labo makhelwane njengoba ukhuluma nje lesinqumo sakho usikhulume la kubo nivumelane konke kube kuhle whole family iJerusalem uhoho uphongolwane ilesa kaMphepha ngayibhala ngabo le application ngababita vele babathe ngelethu ngathi mina lokunyeke Dloma seko nakunje ngidakucela lokuthi kule application njoba lethina sisuka la siyawugijima le enkungweni gijima naye isandla la ngidawufuna ukuthi ngicele kube la kube sigijime lapha thina ngoba nayi le secondary ngicelile itaba lapha enhla ngala le primary le ndawo le itawuvuma tholakala ukuthi mangifika le kuDlomo soyapheshela ke lo Dlomo sengena Dludlu na Dludlu uhambe enyaweni taDlomo uthi ke angithi vele abe asekele yena lo Dludlu lo Dlomo le inhlangano athi ke qoba efaka yonke lento leyikhulumako manje nyalo ke kulo sokucela nami le ngidayithumela le ebhodini lenkulumo le embabani soke isicelo sakho ngoba lama application akho angwayisa le futhi kuthi ucela lo cha ke kuthe dukuduku lapha ngabona kwase kufika umfana la ekhaya uthi hey emkhulu naba laba ukhona ubaba lokufunako lapha ngenhla ula esikolweni ula phambi cela isikolo nangenyuka ngikhala ukuthi ngumnyu lilunga lebhodi lembabani bathumele yena ukuthi akatokubona le ndawo le ngithi ngiyayicela ukuthi le secondary ngayakha kuphi nangifika ke lapha kumnyu athi umnyu hey ngibuye ebhodini ukuthi lapha bathi ke ngikhombise la lethi inqomo takho lathi khona ngithi ke mina njoba nayi le primary bukaleke uyabona nje lapha le ntashana ngilapha ngifuna kube nale secondary khona ngicela konke ngoba kakhulu ngifuna i-high school ubhala phasi yonke lento ke lo mnyu uma buyela le sohambile Dludlu futhi sengena Mayisela
uma le yampendulo lihambe namnyula sebaletha le mpendulo sengibona sekujamwa le bhodi nabefika le bhodi le lapha yasembabani bathi ke oh lapha ke fawuthi lapha sisese asalethanga secondary sesilethe high school sekuyabadala indlela yakho ukuthi uhamba ufika phi sekukhulekile oh sathanda sekuloma isela Indvuna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo udumisa kakhulu ingwenyama yemaswati ngekuthi ivelane naso lesikolo ngekufaka tifundvo temakhono nangekuthi sakhiwe nje kabusha. Umnguni uthi lokho kuyingcophamlandvo kuso. Lokungenda sengijabule lokuthi kukhona konke labakufunako sikhuluma ngetebuchwephesha bakhona labo agriculture nalabo ICT tawe nje sifaka nema computer nalokuthi futhi lapha kusenzaweni engekho emadorobheni kepha nje sibonga ukuthi lesikolo sisezingeni lesedulu ifaka vele sikufaka konke lesihlala sikhuluma ngako lokho abantwana abakuthole so vele sokhulumile DPM kusho lokuthi ingwenyama bethi sesitobuka ngalokuthi kunema awards labantwana lebewathola kulesikolo but ngajabula ke lokuthi siphume emadorobheni kusemadorobheni kube khona nalapho. Mvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini udvumisa kakhulu wona emakhosi alelive ngalesipho sekwakhiwa kabusha kwalesikolo ubunga kakhulu neliphini lakhe imbunga Thulisile Dladla ngekuthi yasukumela etulu nakwakhiwa lesikolo lokufaka nabo baka micro projects lokuyinkampani yahulumende leluphiko lolungaphansi kwelitiko la economic planning and development. Ngingabe ngenta siphosiso wena waphakathi nangete ngandlulisa nekubonga nekwekuthi nje inkosi yati kwekuthi lo msebenzi longaka letawubona lamhlanje wendiwe ngetinyanga letimbili nje kuphela. Micro project wena waphakathi lesetikweni le economic planning ibambisene kakhulu nje nahulumende ukuthi kwendeke lokho. Nasibubuka lo msebenzi ngike ngafika emavikini latsite lambadlwana nje emuva ngafike ngamangala ukuthi ngesikhathi lesifishane umsebenzi longaka sewendekile. Thishela lomkhulu walesikolo Makebusile Thwala ubonga kakhulu yona ingwenyama yemaswati ngalolusito lokwakhelwa lesikolo kabusha nangako kwetfulwa kwato tifundvo temakhono. Sibonga sicale kuye umfulo omdzala imbube yemaswati sibonge litiko letemfundvo nalo lelisolo lingakaphumuli impela lehla liyenyuka alikatibeki phasi sichubeke lapho sibonge naye micro project labasebenze within isikhathi lesifisha kakhulu tinyanga nje letimbili kodwa uyamangala sitha kwanze kakhulu kubo bonke impela lapho bathethe khona nesive sonke nje sayo lendzawo. Lomunye wabantu abenkosi bakavele bantfu umnumzane Mathendele Moses Dlamini lophindze abe semabandleni ekweluleka elitsitsini naye ukhuta lona lwandle emakhosini ngalolusito lokwakhelwa lesikolo ngiwo emakhosi alelive lathi impela kuyosala kungumlandvo lomkhulu kule nkundla yakumethula. Siyabonga emakhosini akangwane ukuthi asibusisile lesikolo usho intuthuko kithi sine balapha Etjendlovu. Uvani ke na inkosi isethembisa ukuthi itakubuya itobusisa sikondiyela. Aniphinzi ngigegedele nje nani yale. Inkosi ke lele khona lekwethembisa ke iyakufeza. Naku nje umgwaqo lavumisa hlangano. Yakusho ngemlomo ine breakdown yemoto yayo yina ibanga isihluthi. Athi ngcono lo mgwaqo lo awuhambeki. Wakhiwa lo yamgwaqo wakhiwa etimali takhona bese ngilincusa kamhlabhlangene taqhamuka eKuwait lo sesekwamba uhamba iphinze njalo ithi awusale wenza inhlangano uya kusicunusa ngomphumela wenkosi la inyathela khona ishiya intuthuko live lihlume kabusha
Umphathi waka-Micro Projects umnumzane Sibusiso Mbingo usilandzisa kabanti ngelichaza leladlalwa ngilo litiko lakhe laka-Economic Planning and Development ekulungisweni kabusha kwaso lesikolo sesatshindlovu. Kukubonga kuwe Maswati ethwala lithuba leli lokuthi namhla sichaze kabanti ngalo msebenzi lomkhulu wase Etjendlovu High School. Lo kwendekile lapha nje basibonile bese sitfunyiwe lo msebenzi lomkhulu thunywe ngiyo ingonyama ukuthi awusukunyiswe lo msebenzi siwusebenta ke sigijima sithunywe ngilotiko temfundo nalo ke lisebenzisana kakhulu ne market DPM lebeka naye agijima phambili ukuqhuba lo msebenzi lokwendekile lapha sithunyiwe sanikwa vele sikhashana lesifishane sakhona ukuthi sisasebenzisana neSive School Committee kwakhonakala ukuthi kuqasheke emakontaki labesihlanu latholakala ukuthi aqhube lo msebenzi asawusebenza lo msebenzi amakontaki kwakhiwe indlu etekulima indlu yaka-agriculture kwase kwakhiwa nendlu etemakhono aka-ICT amakhompyutha yakhiwe yaphela kwaseke bayeta bafaka namakhompyutha laba baka-education kwabiya kwakhiwa nendlu yetekudweba yaka-design and technology la khona abantwana batawufundela khona imisebenzi yabo-woodwork nabo-metal work kwabiya kwakhiwa ke nelo-office labothishela i-administration block la khona abathisha batawuhlanganela khona bakhona ukuthi babambe umhlangano staff nje afishane la staff lesicile sakho saphela kubiye kwase kwakhiwa netindlu tangasense le ditanokusho ngoba sibonile ukuthi indlu letiflashako cishe nasetiphelile ngaba nje ngileti dakhole ngikhumbulayo leti ngediwe lapha esikolweni nasegedeni noma ngikhumbula kahle nakhona bese kwakhwala indlela ekungale kahle ligede lehamba phasi ne-gate house la khona umlo 7 ebusuku takhona ukuthi akhona kuhlala khona nakabona lo msebenzi wokuciza lesikolo kwabiye ke sengiyakhumbula futhi kwase kungedwa nema-class lamane ngoba kubonakele ukuthi lokutawenteka kule sikolo kutawunyuka inombolo ebamba lomnyaka lotako so kwengedwa ama-class lamane lama-class uma kwentengile kutawuba nje umhlangano la mkhatsini akhona ukuthi afoldeke bese bayiwole kubamba umhlangano noma-ke kuba indzawo la khona mhlawumbe abantwana batakhona kubhala khona ama-examination ngesikhathi sama-exam nje basathi ukuthi nabo-form 3 nabo-form 5 ama-exam atabhayela khona kubuye manje nemhlangano kubuye futhi bese bangamaklasi ekhasini eliviki nakusafundza abantwana. Ngakulokunye umnumzane Mbingo udvumisa kakhulu lona litiko laka-Natural Resources ka-Rural Water ngekuthi lifake imali lahlobile kule sikolo latosetshenziswa abafunzi balesikolo kanye neSive lesakhelene naso. Emantike beswasebenza kakhulu ne-Minister of Natural Resources and Energy belitolo lababuketa phansi sitawusho kanjalo lebe bangibona bawubukela umsebenzi kepha singaba kubonga nakuba kakhulu ngoba bashiye emandi akhona esikolweni lamanye katawuchubeka lamandi angeniswe nasendlini tangasense etuka lokho ke futhi lamandi atawubuye futhi asita nalomango nje ukuthi ukhona ukuthola imali lahlobile kusho ukuthi ke baka-Natural Resources bande umsebenzi omkhulu bathunywe ngeyinkosi ukuthi balethe imali lahlobile kule Sive sase Etjendlovu. Lebesingakubeka lokunye singabeka kubonga kubambisana lokube khona phakathi kwetakhamiti neSchool Committee ngoba lokuhle kusijabulisile nasithunywa lo msebenzi kwavetwa ukuthi akumane kubuka indlela ukuthi Sive salenzawo sithole ithuba lematongo singabika ukuthi Sive singetulu kwama-60 sikhonile ukuthi sithole emathuba ukuthi athole umsebenzi lambe baqashwa babofomen labanye baqashwa bangamalebhakazi kepha-ke sibonga nje ukuthi amagonlake nakasasuka etatosebenza laphayana Etjendlovu afike asebenzisane neSive naye sakhona ukuthi sithole ithuba ukuthi simikise isandla enhloko phela ngayo le misebenzi etholakele kule ndzawo ukuthi nako lokho kube ngilokuhle bese siyaqelwa vele siku-micro project sinasichubeka sisebenza kule minye imimango asibe nesiciniseko sokuthi imisebenzi yetentuthuko ibangileyo leshiya leSive sizingqono esigabeni sokuthi semathuba imisebenzi. Sibonga thina
kugijimeke sithi nkwe within 2 months sibe lesikolo sesikahle sesifike sekugcineni. Silitiko ke sijabule kakhulu ukuthi itakuta ingwenyama into sibusisa sika lesikolo ene community ke njengoba tutafakwa nemali la ne community takhona kubenefita and ne community khonile ukuthi nayo ibamba ematoho kusenziwa lena project. Sijabule kakhulu umsebenzi omuhle kakhulu. Lilunga lephalamende lenkundla yakumethula umhlonishwa Jabulani Simelane naye ukhuta lwandle emakhosini alelive ngalesakhiwo salesikolo lathi impela nawe Etjendlovu awumncinyana. Lebengakusho ngenjabulo lesinayo bengahlabela ingoma ngisakade angathi noma kube bengivumelekele kuyihlabela bongayihlabela yona utobe siyabona ukuthi ngijabule kangakanani bengahlabela ingoma lehlatshela ngilama 2000 lethi inhlitiyo yami ishaya tiki ngendlela lengijabule ngayo uma ubuka nje lesikolo lendlela bese sincane ngayo kodwa ngalohulumende lokhona wengwenyama wankwe sikolo sesakhiwe siyethusa sakhiwe ngetinyanga nje atikaphela inyanga ezintathu. Sasifike emaphethelweni imbukeli asosona sicephu sesibili semlandvo wakhona esikolweni lesikhulu Etjendlovu. Uvile mbukeli batibongela kakhulu lokufaka ekhathi headmaster wakhona esikolweni ngekusi bakhelwe lesikolo lesikhulu kangaka. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako. Libito lami nginokwazi ngwakadlamini bawubukela Sive Siyatfutfuka. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.